Akafuneka sithi yona. Futhi ngeke ukulandelela. Ngisho myabanga ingoma yami ledlula la. Yabo. Mangizwa kunensizwa lapha eyayizokwenza interview nayo. Ifuna nje ukungibingelela. Ecelelwa abasakazi. Bakhona abasakazi basaphila. Icela ukubingelela kakhulu, sijabule kabi. Futhi yabona ngacela ukushutha nomuntu engamazi. Sibuze nje. Angacela ukushutha nomuntu engamazi. Dumani useThekwini kanti umuntu manje. Sanibonani kupena ku-platform yakho lombukiso njengamanje kungena yena mathi into acebisa ngane zakho zingavela kwashuba ngabe usuku khona kuqala la ngicela subscribe share phinde comment futhi okukhulu kunakho konke bese like phela awungana kwethu siyabonga ukuthi uyingxenye yabasubscribile namhlanje kanti sekhumbula ukuthi i-TV yakho ihamba phambili umbukiso wakho uhamba phambili njengoba ku-200 njengoba ku-2000 subscribers nje ukulethele izizwana eqanda ikhanda siphethe ofakazi abaqanda ikhanda la sikudonsa ngayo umbukiso bhanyabhanya lapho khona-ke uKhuzani echaza indaba yakhe yokuhlangana kanye noMthandeni kanti futhi ekuhlanganeni kwabo bese kuney'giga bese zikhona vele ekuthenini bese kunengoma esintshontshiwe yakhe-ke uKhuzani lapha ingoma eyaduma kakhulu igcwama elangena ngayo ebantwini le ithi abafana bakubiza ukhandashisa okuchaza ukuthi uKhuzani uthi kwantshontshwa isigqi sengoma yakhe mbukelo wami omuhle zizwele nambukiso wakho bhanyabhanya ngiyabonga Khona ingoma yayithi abanye bakubiza ngishomi abana abanye idlala ngento yami ngidlala izingane ngidlala ngento yami ngidlala izi bangithi ukuthi hayi ethini leyo ethini yonke kodwa ngathi abanye bakubiza ethini fana abafana bakubiza ngisho myabanga ingoma yami ledlula la yabo mangizwa kwathiwa-ke insizwa entsha efikile ngaleso sikhathi futhi wayethuka oLubheke ethuka umfizi emnyama nginganaki nje-ke ngithatha isikhathi-ke mina ukuthi into ngiyinake ngiqonde kuyona ngixile ngithi hawu bese kuthi ngelinye ilanga ngibizwa kwi-Vibe FM ngibizwa ngicabanga ukuthi kwakuwuzubani abasakazi ababesakaza ngalezo khathi mangifika lapha yabona mangihamba ngiya kwilokhuzana kwi-interview kwakufika abalandeli bami laphana behambe nami ngipheleze siye kwi-interview kwi-Vibe fike lapha ngaphakathi bethi bengitshele ukuthi hayi kunensizwa lapha eyayizokwenza interview nayo ifuna nje ukungibingelela ecelelwa abasakazi bakhona abasakazi basaphila icela ukubingelela kakhulu sijabule kabi futhi yabona ukuthi bayaqopha abasakazi bayiqopha ingxoxo zabo zokusakaza lapha mhlawumbe ngabe kuyezwakala lapha ngoba insizwa impela ngathi yangikhwaza emoyeni ngisengifikile lapha ngoba ngase ngifikile yangikhwaza impela ingigcoba lapha isho ukuthi umculi nje oba befika nabo uKhuzani angena emaparking ngalesikhathi ngihamba nabalandeli lapha abapronation yabo washiwo ukuthi ucela ukushutha nami insizwa uPhula Mngoma wayekhona lo oyirasta ucela ukushutha nami ungashutha naye mawungabheka nje zana mangabuza angacela ukushutha nomuntu engamazi sibuze nje angacela ukushutha nomuntu engamazi ngithi ngicela ukushutha naye yabo waye kwathi bengibona wabona sengifikile futhi ngigalelekile sekugcwala isitudio lapha ucela ukushutha nami hayi kwamnandi-ke ngozamanthi hawu Nkunzi kuthiwa ubani ka wena yabo akasinika nisithi yakhe ngozami azomlalele akafuneka sithi yona futhi ngeke ukulandelela wabafowethu kulungile futhi ngicela ukulalelele la abantu kwanosithile yabo acele kushuthe nami ngishuthe naye kanye sizwa nje hayi laka kanje futhi into eyiningi ngoba ngangingazi lutho hawu bese-ke ngalo shubela la ngane zakwethu-ke uzokhumbula ukuthi uKhuzani bekhona laphana kuyena eMaskandi Friday umbukiso wethu bhanyabhanya esiwukhonze kakhulu laphana-ke kumbuso wamaciko nakwigezani media production uma ngabe ufuna ephelele uzizwele khona gaga khona amagula futhi uma khona-ke laphana ku-YouTube ufike ubheke nje igezani media production kanye nawo-ke umbuso wamaciko lapha khona-ke obekhuluma khona qathatha ngane zakwethu sekukuwena ukuthi uyavuma noma uyabhekana ukuthi igama lalingayenza le nto mina-ke sengihembe ngiyabonga.